कथार ऋतु संपर्कर सेतु समयर आल्बम कथा कहानीर दुनिया। बंधु आपण आज शुणा जाउछंती मो लेखा गप टिफिन बॉक्स। मु आपणक साथी बलभद्र। सेदिन घरे तरतर होई ऑफिस रो फाइल टे खोजु खोजु कबोर्ड रु खसी पड़ला स्टील रो सिंगल टिफिन बॉक्स टा। बहुत पुराना अनेक वर्ष तलर, किंतु से टिफिन टा से दिन भली आज भी सेमिति चिक चिक करथला। स्त्री मितु आ पुओ अंशु कटक रे, बालेश्वर मु संपूर्ण एका। हठात किंतु मनटा फेरी जाइथिला अतीत को। टिफिन बॉक्स टी मते देखि हसुथिला। केमिति गोटे कहूथिला तू ताको भूली पारिबुनी मुठिबा जाए, आउ तू मते फोपाड़ी भी पारिबुनी। केही जणे थिला मोर खूब आपणार। ता कथा भाबिला मात्र के मनर उंकी मारुथला पुराना दिनर अनेक स्मृति, अनुभूति आउ मिठा अनुभव। केबे केबे भाबु भाबु मु भाराक्रांत होई जाउथली। मोर फास्ट पोस्टिंग बालेश्वर रे, सदर तहसीलदार ओएस पाइबा पूर्वरु मु संघर्ष करथली भुवनेश्वर रे। मु जीवन सह और जीवन मो सह। अनेक समय हारीगला भली लगुला। दुई दुई थर देलिणी तथापि हेउ न थाए। एपटे बापांक कटु कथा, परिवार रो बोझ आउ चाकिरटे पई चिंता। बापा पठाउथिबा टंका थिला समुद्र को संखे। गोटे कोचिंग रे पढ़ौथिले, सेइथरु मिलुथिबा टंकारू सिविल सर्विस पई कोचिंग नेउथिले। प्रतिदिन देखे मो कोचिंग सामना कन्वेंट रु 2टा बाजिले झियोटे बाहरे। से स्कूल रो टीचर बोधे। मो सबुदिन ऑटो को अपेक्षा करे, आ झियोटी मते सबुदिन देखे, हसी दिए, मु भी हसी दिए। सेदिन कोचिंग टाइम होई जाउ थाए। ओएस इंटरव्यू पई मॉक टेस्ट चली थाए। टिके टेंशन रे मु कोचिंग जाउथले। हेले मु जो लाइन ऑटो रे जाउथली, से ऑटो रे आगो स्टॉपेज रु सेही झियोटी चढ़थिला, जे थिला कन्वेंट स्कूल रो टीचर। कई मिनिट रो नीरवता परे झियोटी किछि कहिथिला। ता कथा को आखि को मन भरी देखिबा को चाहथिले। हठात से कहि उठला, माइसेल्फ अवंतिका मिश्र। ओह मु स्वस्तिक महापात्र, गुड टू सी यू। टिके कथावार्ता परे मो विषय भी सब कहिथिले अवंतिका को। खरा बेलटा भारी जोर रे भोक लागुतला। ऑटोवाला को कहले, भाई आगो होटल पाखरे टिके रखिबे। किंतु अवंतिका हठात कहिला, आपण ए होटल रे कहीं खाउछंती? इफ यू डोंट माइंड यू कैन हैव दिस। एतक कही अवंतिका मो आड़ को ता टिफिन बॉक्स टी बढ़ाई देथिला। मु कहली, एटा आपनक पई आनिछंती, मते काहे कि दउछंती? से कहितला, डोंट वरी, घरे सब बेले खाई कि आसे, तथापि मां मते बाध्य करे ए टिफिन टा दिए। बाट सारा से भी बहुत किछि कहितला तारि बाबत रे। आ कहितला, कालिठू होटल खाइबा बंद। तम कोचिंग सरला जाए मो घरू सबुदिन टिफिन आनी देउथिबी। प्रतिदिन टिफिन एक्सचेंज होउथबो, हैला? ठीक अछि, खाइ नेबो। मते एठी ओल्हेबार अछि। प्रिंसिपल मैडम को घर को टिके जिबी। बाय, काली पुणी देखा हेबो। टिफिन बॉक्स टी खोली देखली, काजू और किसमिस पड़ी पूरा मिठा हलवा। मन खुश करी खाइथिली। आउ सेही टिफिन बॉक्स संगरे सेही दिन ठारू मिठा संपर्क टी जोड़ी हो जाइथिला। से दिन परठु से मो पे टिफिन रे आनी देउथला, केबे हलवा, केबे परोटा और केबे आरिसा, फ्राइड राइस, पुरोदिया चकुली पिठा भी। ओएस इंटरव्यू सरीथिला। रिजल्ट बाहरी न थाए। कोचिंग सरी जाइथिला। यार भितरे मो काम नथले भी जाउथली सेही जगह को। पुराना जगह तो।
ଅବନ୍ତିକା ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କିଛି ଆଗକୁ ବଢି ସାରିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପଢି ପାରୁଥିଲୁ ପରସ୍ପର ଆଖିର ଅକୁହା କଥା ସବୁ। ପଢୁଥିବା ଟ୍ୟୁସନ ପଇସାରେ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ କରି ବାଇକ୍ଟେ କିଣିଥିଲି, ସେଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଅବନ୍ତିକାକୁ ନେଇ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଯିବି, ଆଉ ଦୁଇ ମନ ତଳେ ଚାପି ରହିଥିବା ହୃଦୟର କଥା ସବୁ କୋଉ ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ବସି କଥା ହେବୁ। ଅବନ୍ତିକାକୁ କହିଲି ଏ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଅବନ୍ତିକା ହଁ କରିଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଦୁହେଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆଡକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଛାଇ ମଉଳା ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ଏକୁଟିଆ ବସି ଅନେକ କଥା ହେଇଥିଲୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରେ ଅବନ୍ତିକା ଢେଉ ଆଉ ବାଲିରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଲେଉଟା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଜଲପରି ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ସେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତଟା ସେଦିନ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ପକେଇ ଦୁହେଁ ଫେରିଥିଲୁ। ଏ କଣ ଏତେ ତାତି ତୋ ଦେହରେ? ଏମିତି ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ। କାହିଁକି? ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ଠିକ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ଆରେ କହନା ଏତେ ତାତି କଣ? ଏତିକି କହୁ କହୁ ଅବନ୍ତିକା ମୋ କାନ୍ଧକୁ ଜୋର ଚାବୁଡି ଧରି କହିଥିଲା, ହଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଦେହ ବି ଏମିତି ହଟ୍ ରହିବନି ତ ଆଉ କଣ? ତା ବାହୁବନ୍ଧନରେ ମତେ ଚାପି ଦେଇଥିଲା ଅବନ୍ତିକା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାତି 8ଟା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ତା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯାଇପାରେ କି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଅବନ୍ତିକା କହିଥିଲା, ଏବେ ନୁହଁ, ବାବୁ ହେଲା ପରେ ଘରକୁ ଆସିବ। ଆଉ ମୋଟେ ତ 7 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା। ଏଥର ତମେ ଓଏସ୍ ପାଇଛ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଜିକୁ ଗଣି ଗଣି ଠିକ 7 ଦିନ ପରେ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ପାର୍ଟି ଦେବି। ଏମିତିରେ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣରୁ ତମେ ଆଉ ତମେରୁ ତୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅବନ୍ତିକା ମିଶ୍ର। ତାର ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଆକଟ, ଜିଦ୍ ସବୁଥିରେ ସେ ମତେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଲି ପ୍ରେମର ପରିଟେ ନଥିଲା, ଥିଲା ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତଟିଏ। ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଅବନ୍ତିକାର ପ୍ରେରଣା ସଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ବିଶ୍ୱାସ ସେଦିନ ଜିତି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଓଏସ୍ ପାଇ ଯାଇଥିଲି। ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ଦୌଡ଼ି ଗଲି ତା ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ। ଦ୍ୱିପହର ସମୟ। ଗେଟ୍ରେ ୱାଚମ୍ୟାନକୁ କହିଲି, ମିସ୍ ଅବନ୍ତିକା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦେବେ କି? ୱାଚମ୍ୟାନ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ମହାପାତ୍ର? ହଁ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ଟିଫିନଟା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଅବନ୍ତିକା ୱାଚମ୍ୟାନ ହାତରେ ଟିଫିନ ବକ୍ସଟି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ତାରି ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲି ଷ୍ଟିକର ଲାଗିଥିଲା। ଲେଖା ଥିଲା, କଂଗ୍ରାଟ୍ସ ମାଇ ହିରୋ। ମୁଁ ସେଇ ଟିଫିନ ଆଉ ଷ୍ଟିକରକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ୱାଚମ୍ୟାନକୁ ପଚାରିଲି, ମ୍ୟାଡାମ କାହାନ୍ତି? ୱାଚମ୍ୟାନ କହୁଥିଲା, ଆଜି ଅବନ୍ତିକା ମ୍ୟାମଙ୍କ ଫେରୱେଲ ଥିଲା, ଗଲାବେଳେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଫେରୱେଲ? ପୁଣି ଅବନ୍ତିକାର? ସେଇଠୁ ହିଁ ଦୌଡ଼ିଲେ ତା ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଝୁଲୁଥିଲା ତାଲା। କଣ ହେଲା ଅବନ୍ତିକାର? ଆଉ ତା ଘରେ ତାଲା? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଗଲି। କାଲି ବି ତ ସେ ମତେ କିଛି କହିନଥିଲା। ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି? ତାପରେ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ସବୁଥର। ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି, ବେଶୀ ଫୋନ ୟୁଜ କରେନି। କେମିତି ଜାଣିବି କୁଆଡେ ଗଲା ଅବନ୍ତିକା? ତାକୁ ଖୋଜିବାର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଫେଲ ମାରିଲା। କେବଳ ଟିଫିନ ବକ୍ସଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାର ମୋର ସ୍ମୃତି ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ପୁଣି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଯାଇଥିଲି ଅବନ୍ତିକା ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଲା ପଡ଼ିନଥିଲା। ସେ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠୁ ବୁଝିଲି ଘରଟି ବିକା ସରିଛି। ଆଉ ଘରଟିକୁ ଯିଏ କିଣିଥିଲେ ସେ କହିଲେ, ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଝିଅକୁ ଥାଲେସେମିଆ ଥିଲା। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଘରଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ। ହେଲେ ସେମାନେ ଏବେ କେଉଁଠି? ଲୋକଟି ନିରୁତ୍ତର ଥିଲା। ମୁଁ ବି ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଫେରିଥିଲି। ସେଦିନଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସବୁଦିନ ଅବନ୍ତିକାକୁ ଖୋଜୁଛି, ହେଲେ ଆଜି ବି ସେ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମୁଁ ବି ବିଗତ ଦିନର ସ୍ମୃତି।
ଆଉ ତା ସ୍ମୃତି ଭାବେ ଖାଲି ଯାହା ପଡ଼ି ରହିଛି ତାର ଏଇ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସଟା ମୋରି ପାଖରେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା କାହାଣୀ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ। ଏ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।